آمين. الحمد لله رب العالمين. منا إنك أنت السميع العليم. Allah Teala'nın rahmeti, Allah Teala olsun olan kasiyetli Kur'an'ın kasıl olan sevaptı Allah'ın ruhuna Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem harflerinizin ötken getken ata baba tuğan tuğuskanlarınızın ruhuna sebepleri olup oturgan Orhan ulu Mansur attı Asgar Tavda yağamız hocamızı yer Muhammed attı bağrımızın ruhuna bunda ata baba tuğan tuğuskan және де кеше Ахмет бауырымыздың және де аты аталынып аталмай осы баршаларын Алла алдарынан жарылқап Алла рахметіне алып шапағына уақытты азаматтардың бүгінгі елді жинап дүбірлетіп той беріп жатқан бүгінгі мынау келген жамағат салымды болып қайтсын тұлпарлап осынша тойға себепкер болып жатқан азаматтарды Алла елімізге тыныштық берсін Алла бейбітшілік құрсын әмин Allah kabul etsin. Türk medeniyetinin Erdoğan'ın yeteneğiyle bütün kavgalıklar bizim kullanmadığı toy yönedi. Kurtul Huay'ın korklarınızda Ramazan'da korsan gösteriniz için bir ölçü harekatlar altında hoşimetlerine çevrenizi ülkelerinizi kalabildiğinizi sağlık korklarınıza amadık dileyin. Енді өздеріңіз келешекті білесіздер. Өздеріңіз бекзат өнерімізді дұрыстап өткізуге таза шақырамыз. Ақындарыңыз болмасын. Қадірменді халықтардың астырғанында бүгін салымды болып, қазақ көккөн тарихының аттарыңыз үлкен салымды болып қайтыңыздар. 2007 бала күнімізді армандап шіркінай менде өсіп ер азамат болсам еліме осылайша көптен тілегенімізді жерден беріп тамаша той беріп жатырмыз. Аллаға сатты шүкір дейміз. Бірліге жарасқан жігіттер болса бүгінгі көкпар да солай ынтымағы бірліге жарасқан. Asfalttan şefalanmasını yok barda. Niye?
Sen aşağısıda. Sen aşağısıda. Ahmet Dağ'da. Bayram Şendan Şeyh Hamacı Gökülmez'e nasip edin. Ben olasında beşe bölümlü toylarda sağlıklı olmak merkezinde Ispartak'ısında sayı öğretmenin cevaplı belasızlar. Yıl Kazakistan'da Respublikası Karaz'dan gelgemenin yer Bolat'ın ve ataları Tanışarı Otobüsü toy görmekteyiz. Sağlımda Şeyhan Hacı Gökümüzde Spartak Esim'de sayı bölümünün Allah'a 1 milyon tenge 1 milyon tenge ağır hareket bir tarafta koyu bir yazı koydamak zorunda kalasam bana yerde hürmetle çölünde olarak korkmak yerine hazır geliyor. Çoban Hoca, Tifo, Mali Hoca, Aşım Hoca,